Ania La Ketdin. Talaw dagiti anak mo, digna. Sapay ko ba ta saan ang mapasarunwan? Saan ko man ang manayunan? Depende, nanang. Aniya depende. Nanang. Kasano no adamanan mangayat kanyak? Aniya, di kaya na didigradig na. Agsasabalay ti ama dagiti talaw nga anak mo. Ngam ita, kastapay lang ti isungbat mo. Kat normal lang matnanang. Babae ak nga ro, di aganakak. Ay na, agbalakan sa matan. Unay matan na ita pa nagsungsungbat mo. Imbes ko mapagadalam, tinapasamak kan ka, ngam saan mo, takas lakay kayat mo kiden. Basta, nanang. Awan ti maaramida niyo, no nakarik na, ti maisa tao. Aniya? Naganak man gaya man ni kasinsin mo, Monica. Katuan mat. Inabak na ka manin Oo, kasano ko mga inabaknak. Ay kadno pang talo da jayon araman na. Ang mga nukayat mo mat, may kapat. Ay pulos Oray awan no nidignamot lang. Oo, di ka man agsaw di taorlan. Pulos kun kunam di tangam amang kastaw na apanangarapa mo kan kuana. Ay na, oray tilmo nagtipos tisok. Saan to ang mapasamak na ita? Anya? Apay kasinsin Monica? Awan ka di ti planom amaki asawa? Mga asawa ka, no makasara kak iti babae, akap-kap na kak. Babae? Apay a babae ti biro ka, kat no babae ka mat. Lalaki ak nga ro, digna. Lalaki ti riknak. Maminado nga ibagak dayta, ngamsan kayo makawawat. Anya lakit din aya. Ay na, makiasawa kakit din kasinsin. Amon, naragsak ti adda asawa na. Kasano kumamay bagam anaragsak ti adda asawa na. Kat awan mat asawam. Awan ita Ngam, napadasak ti adda asawa na. Short term apanangasawa niya. Awan ti may sa atawan kat imbati dakan. Asi ka pa'y madig na. Ay na, sa anak akaasi Monica. Nagasatakit di Kasano ang nagasat ka? Kano pinagsusublatan dakan? Mayari ka ni ti may sa awagwag. Nalablabas pa yan nga muwagwag. Ay saan digna? May mayat kit di ti kasjay. Gaputan na karamanak iti agduduma aputahe. Anya? Nagrugit kit din day ta kapanunutam? Salbag kit di Ay na, kitaan nyo kit di anak yun nana. Ang mga nudiyo manin mo pupuutan kit agawid abimantay ti tiyan na. Ay na, kaslan naruama ko ni ti aramid na. Bay no kayat nang agbalin a baby maker. Nana, Dakon mabilang ti pamagbagak kan kwa na. Nga bawan lata mo ti denggen na. Agawid nga adda ubing iti saklot na. kat no kinunana ngamin anamay mayatan ti kasjay. Gaputan na karaman iti agduduma aputahe. Aniya, imbaga na ti kasta? Nana. Kilaw apa nagpampanunod. Ati una pa'y din ati balla, Ania La Ketdin. Amom diag na. Ay ayat yung kalata nga wala dan anak mo. Yeah. Pudno ka di dayta, Anton? Wedeg na.
Mamati ka kada kanyak, promise. Kaslasan mo't ngamin ang mapagtalkan day ta pa nagmulmulagat mo, Anton. Ay, talaga akas titi pa nagmulmulagat ko dig na. Ngay, mapagtalkanak man. Ipateg ka kasalalena. Kasta? Uy, dig na. Isuasumpatan na kontap mo ang galamitan iti anak ta. Sika talaga, Anton. Ala, wanan. Ay, ayatan ka mat. Unay-unay. Tadaman gaya mo nobyo ni Digna, Monica. Kastaya. Uy, nakitak idang kagibkibin iji-igit ti kalsada di na minsan. Ay, sus. Sigurado manan nga rod. Ano kasta? Sigurado nga niya. Sigurado akalpasan manan ti makabulan. Agawid, nga agsangsangit. Ayan yan. Nay, kasla na sakit tirik na maurlan. Masaksakitan kan samit. Aklo nam nga minan, nga agayat ka kuana. Ay na, di mo man ipapilit ti amom. Ay na, Orlan. Di ka agdanag. Patya kasan nga agbayag dadig na kanti asino man ang nobyo na. At dapay gundaway mo amang sublat kan kuana. Dayjay lang. Tasaanan asikati may kapat. Amang ano sikati pang 5, uno pang 6. Anya, ay, nalabos kamutin, Monica. Nababauna yan ti pagkit-kitam kanyak. Na, saan nga iti kasta? Sa bali, tinagawatam iti imbagak. Ibagbagak lang, ti posible ang mapasamak. Arsagid ka mo't alalaki. Anya La Ketdin. Pasensya ka dig na. Ngay ibaga akong tipudno keng ka. Ha? Di ka na ayayatin. Anya? Win, nasaya-saya atin ta kasto yung MT agpamalangak nga ayayatin ka. Ngayon ta kinapudno na kat sanmet. Nga, sana mabalin Anton. Saan lang anam na minsan na nahilaw anta? San na bali ata linaglagsak mo metik na. Feel mo tinalamid ta. Anya? Siya ka di lang. Uray si kamat ah. Ti kunam, inim-imas tadwa. Wen, akluniak dig na. Iso nga awan lugi iti nalalamid ta. Iso anawayata met nga agsina. Anya? Kasano ako no masikuganak Anton? Eket si kalataan dig na. Anya? Nagalas matgayam ti ugalim Anton. Day talang ti maibagam kanyak. Pasensya ka dig na. Ngayon talaga adya ka na ayatin. Anya? Talaga ati kag pampanunot si kadigna. Awan siguro ti utak mo niya. Day tala kinasayat mo tinagadaw. Nanang, Babasit pa lang dagiti anak mo ngam nagpasikog ka manan. pakawanan nak nanang. Nailawan kami kani Anton. Doon nailawan ka iti na minsan, di mo kuman inulit. Pinanunot mo kumaa, ti ibunga ti aramidam. Amo masan arumbang aramidam pa ilaang? No apay ngamin anaimas ti maiparit nanang. Anya? Kati sumat nanang. Ay, digna. Danga ka talaga. Day tala kinasayat mo tinagadaw kunakkan ka. Awan ti manaknakam mo. Ay, umistress ka nga anak. Ania La Ketdin. Oh, masikog ka man gaya man, digna. When, Monica, kayat mo ka di matyag pasikog? Adam mo, kalalaki. Anya ga pong agpasikugak, katsyak ti mang sikog iti girlfriend ko. Anya, no agarapaap ka,
Jay posible mat apumod no? Saan aday ta awa na pulos namnaman na apo maiso? Anya La Ketdin aya? Ay na, di nakman pakibibiyangan nga mindig na. Kat, asino nga iti amatasikog mo? Di mo damagan, Monica. Abay, nagpukaw ka di man na nakaslasok. Wan nga rod, bisit kit di day jay alalaki Ay na, agnakam ka mga minan Saan mo tanam na minsan napasamak day takan ka? Sana balimat kit di? Gaputan nag-enjoy akmat, iti relasyon mi. Ay na, digna. Pang manudaytan nga anak mo. Masika matitinam Tultulungan na ka amang isaksakad kadagiti anak mo. Ay na, part of life dayta, Monica. Di mo nga min maawatan, gaputad di mo napadasan. Hay, talagang ikalintagam lata ti bidot mo. Di mo ammo ti masursurwan. Ania La Ketdin aya. Bantayam analaeng ti kasinsin mo, iti papananyo, Monica. Wala na, di kay madanagan. Ang mga nutilar aramidan na ijay. Uray di mo kumangaminan ikuyog. Sana bali, tadakmat nana. Ang mga adamanan ti masalaw na ijay alalaki. Apang idaldalan naman ti bagina. San mat siguro nana. Ang mga agna kaman ti kasinsin ko. Ay, sapay lakuma, tanay. Talaga aparikot ko dahil dyan kasinsin mo. At yan nagdigna. Pudno amin nagitiing bagbaking ka. Kasano ti kinapudno na andoy? Mano a porsyento? Ay kat 101%. Ngam ni, lumakay ka matan andoy. Ay na, di naktagibas si tindigna. Uray lakaya ko, napigsak pila. Na, apay nga katawa ka digna. Talaga ka di adi ka mamadi kanyak. Angam andoy. Kabailan nak nga ta, paragsakan no bilang. Ay wala, di mo pa kadalagan na ita. Sakpay, ti kunam. Sigurado ka, andoy? Na, Ang mga numasapol nga isurok pay laeng kan ka, ay katsaanan. Useless to matlaang. niya. Now that I've lost everything to you, make my heart something new. Gusto na itandig na. Agawitan. Nabartagkan. Bye-bye anak ka di, Monica. Sa anak pa yan nabartag. Nabartagkan dig na. Agawitan. Ang mga nuagsangsangit ang dagiti anak mo. Di mo pa kadanagan dagi jay. Adamat ni nanang. Anya. Ala. Panawan na kami pa'y dito ay. Taagam amo kami man. Iti dayto nga andoy. Anya tamo tangay. Amang no compatible kami iti tunggal maysa. Ay na. Nabartag ka na talaga dig na. Di mon amo ti bagbagam. Don't worry, Monica, my cousin. I can manage. Anya. And telling that you owe me. Ay, awan na talaga ti dengdenggan dahil dyan kasinsin mo, Monica. Apay ka din, Nana. Katno ka na yun ang ti panagkuykuyog dahil ti dahil dyan nga andoy. Anya. Awan manon, nagbalidan a baby maker dahil dyan kasinsin mo. Hay, buhay. Ay, at talaga. Ay,
Agsana ay takadilatan na. Jak nga rodan amaw ti ibagak iti dayja kasinsin mo. Ala, barang makapagpanunot ton ni kasinsin ko na. Kat, anya ngay nga rod, at daditan. Tulungan talata na mga iwan kadagiti anak na. Awanan, Monica. Isumat nga sulatan ter aramida ni Digna. Ay na, di mon pakibibiyangan Orlan. Biyag na matanday jay. Anyan nga aramid, nagalas. Anya lakit din aya. Di ka agsao-sao dita Orlan. Intun kun, si kamat ti sumaruno iti biyag na. Anya, ay pakpakawan. Ay na, awan ti dakas na no bilang laang Orlan. Tinapatag, napudno kayo iti tunggal maysa. Ay na, no dalakit di panagayat mo kenkwana. Ipudnom ki din. Ay, agawid akon, Monica. Tanay, tila ibagbagambutan. Ulbod ka matgayam alaklakayan. Kunak ano lakay kan kat nanakam ka. Ngamsan matgayam. Kanya nga rod ni maramidak no di kan ay-ayatan Digna. Buisit ka kit di ah. Di ka pa'y lamaon na talaklakayan. Ni, sana lang saya ti kasta Digna. Di kag sawi ti kasta. Ngamin, oray kas kasano, pinaragsak ka ba? Kan inayat nakmat ako na. Ngampuor ka matgayam iti kararwak si kalaklakayan. Talaga ka gurgurakan. Ay na, pasensya kan Digna. Ngam kinapudno na. Diyak gayam kabailan na suportaran da kita anak mo. Nagaduda mo gayam. Pumanaw ka ni ti sangwanak andoy. Tani, amang ano jak makapagtepal kat ikog tarkay jederas. Puston di ka nagsangit. Nabambanog akon ang mga aw-awir kan ka. Ay na, di ka may nayon akit-kit. Kit-kita ang ngagsang-sangit to'y adim. Nita, ang gigiddan kayo matan ngagsangit. Agtal na kayo, kunak! Bisit kayo, mat! Ne, di mo gubkawan dagiti anak mo adig na. Kasi da mapukpuk kawan. Ay na, makapasuron. Agsangit ti maysa, agsangit na mataminan. Kinayat mo matdig na. Day tatibunga ti aramid mo idi. Pasarap now, suffer later. Aniya? Katuan matdig na. Nagpaimas ka idi. Ngam ita, isaf-suffer mo ti bunga ti aramid mo. Ngam, di mo manan ibaga apa nag-suffer ti kada ti anak mo ah. Dayta pa nagmay-maysam amang isaksakad ken ka ti dakdakamatag. Ha? Hala, dig na. Nagkamali ka iti aramid mo iti biyag mo. Ngam, di mo pagpapasan dagiti anak mo. Gaputawan ang muda. Aywanam kit di. Tapagrebang amat dayta kas ina. Monica? Katagbalbaliw ka nga minandig na. Baliwam ti panirigam iti biyag. Saan anasayaat ti mangraman iti adwa po tayo. Anya? Patinakdig na. Napudno ti panagayat ko ken ka. Sardingan akon Orlan. Adon dagiti anak ko. Kayat ko nga ibukbuk ti attention ko kadakwada. Ha? When Orlan? Ado matan tinaglabasak alalaki dito'y biyag ko. Jakon kayat ama na yun ang tikamalik. Ang ikarik adi ka pasakitan dig na. Ayatan kan ipatag ka. Pasensya ka na talaga Orlan. Jakon kayat ti sumrak iti may sa relasyon. No kayat mo nilatan kasinsin ko ang Monica ti Armam. Anya? Wan Orlan, nasaysaya at pay, gaputa balasang.
Anya. Di nakmat kayat ni Digna, Monica. Di nakatawan Kunak tumat ngamin nga gayat ka kan kuana. Aglibak ka pa ilang ngamin. Ay na, ibagbagak ngamin nga armamidi kadi mo kayat. Nagado ti ibagbagam, ngam kayat mo magayam. No maminsan ngamin, di mo labsan unay ti agsao. Di mo ammo ti sumarsaro no apasamak. Alawanan, Monica. Sikamanan ti husto ita. Ay kat talaga Iso apat siyam amin, dagiti ibagbagak. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Ania La Ketdin. Isagsagot ka na kayo, ti Dhanmartz YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.